මං ඒව ස්ටේජ් එකට ගෙන්නනවා. මේ සහෝදරිය තමයි ඒ මව. சகோதரிதான் அந்த தாயார். This is that mother. අම්මා කෙනෙක් තමාගේ එකම දුව එන්නේ සිසමෙට. කනෙල්ලේ ගලමින් ඔළුවේ ගෙඩියක් පුපුරන්න යනවා කිව්වහම අම්මට පුළුවන් ද දුවව ඒ රටේ තියලා තියන්න. அங்கே காதுகளிலே ரத்தம் வந்து தலையிலே கட்டியிருக்கு என்று சொன்ன பொழுது அந்த தாயாருக்கு அதை எவ்வாறு பொறுத்துக் கொள்வது? ඔබට පුළුවන් ද ඔබට පුළුවන් ද ඔබගේ ඉඩ කඩම් විකුණලා ඔබගේ දරුවාව ගෙන්න ගන්න නැද්ද? நீங்கள் உங்களுக்கு முடியுமா? நீங்கள் உங்களுடைய நிலங்களை விற்று உங்களுடைய பணங்களை செலவழித்து உங்களுடைய பிள்ளைகளை Can you keep your child in that state? අනිවාර්යෙන් ඔබ ඔබගේ දරුවාව ගෙන්න ගන්නව නේද? கட்டாயமாக நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளையை அழைத்து கொண்டு You வருவீர்கள் தானே? get your child back for sure. හැබැයි මේ මව කලේ ඒක අනිත් පැත්ත. ஆனாலும் இந்த தாயார் அதனுடைய மறுபக்கத்தை தான் செய்தார். But this mother did the opposite. දෙවියන් වහන්සේ කරේ 1500ක්ම විශ්වාස කළා. அங்கே தேவனிடத்திலே அவர்களுடைய விசுவாசம் அதிகமாக இருந்தது. She believed. ඒ වගේම මේ කරුවගේ මුඛයෙන් පිට වෙන වචනය ගැනද මේ මව දැඩි විශ්වාසයක් තිබුණා. அதே போல தன்னுடைய மேய்ப்பன் என்ன விஷயத்தை சொல்லுகிறாரோ அந்த காரியத்தினுடைய ගාමුද விசுவாசம் අපිට இவருக்கு අපි දෙවියන් அதிகமாக She වහන්සේට. believed on the words which came through the pastor. ඒ විශ්වාසය කරන කොටගෙන අද මව ඉතා සතුටින් ඉන්නවා. අද වෙනකොට දුවට ඩුබායි වල කම්පැනි දෙකක් තියෙනවා. ගහන්න පුඩයක්. அந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தமாகத்தான் அந்த தாய் அன்றைய நாளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய மகளும் துபாயிலே அவளுடைய வேலையை செய்து Because of கொண்டிருக்கிறார். that belief, she is blessed at that country. බිස්නස් දෙකක් තිබෙනවා. She has two business. ඇය මා සමග හිටන් අත්වල් බැඳගෙන ඉන්නවා දෙවියන්ගේ වැඩේදී. அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களோடு கூட கரம் கோர்த்து என்னுடைய ஊழியத்திலே வாழ்ந்து She is helping கொண்டிருக்கிறார். me in God's ministry. ඒ නිසා තමයි මට මෙහෙම දෙවියන් වහන්සේ තුල සුභාරංචි හාස්කන් රැලි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ගහන්න පුඩයක්. இதனால் தான் எனக்கு அநேக சுவிசேஷங்களும் அநேக அற்புதங்களும் செய்யக்கூடிய ஒரு வழி That ஏற்பட்டு is why මට ව්‍යාපාරයක් නැහැ. எனக்கு ஒரு வியாபாரம் இல்லை, I don't have a business. මට විදේශගත ආදායම් නැහැ. எனக்கு வெளிநாட்டு பணங்கள் இல்லை, I don't have any income from overseas. පිටරට සුද්දොත් එක්ක පාසලත් එක්ක මගේ කිසි සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. வெளிநாட்டிலே வெள்ளக்காரர்களோடு உள்ள தொடர்பு எனக்கு இல்லை. I don't have any combination with pastors abroad. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නු ලස්සන දර්ශනයක් ලංකාවේදීත් කරනවා. அங்கே தேவன் கொடுத்ததான மிகவும் அழகான தரிசனத்தை என்னுடைய நாட்டிலே நான் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். I'm මට doing a dream in Sri Lanka. මට තියෙනදී මම මිනිස්සු උදෙසා දීලා මම වැඩ කරනවා. எனக்கு இருக்கிறதான காரியத்தை பயன்படுத்தி அதை நான் மனிதனுக்காக பயன்படுத்தி தேவனுடைய வேலையை செய்கிறேன். නිසා දෙවියන් වහන්සේ සභාවේ මුලින් ඉඳන්ම ආශිර්වාද කරලා මෙවැනි දරුවන්ව මට දෙවියන්ගේ වැඩේට පාවිච්චි වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ සූදානම් කරලා තිනවා. அதை நான் ஆரம்பத்திலிருந்து என்னுடைய தேவன் என்னுடைய சபையை ஆசீர்வதித்து இவ்வாறான பிள்ளைகளை கடவுள் எனக்கு கொடுத்து என்னை ஆசீர்வதித்தார். දැන් මේ මම ඊටාම සතුටින් ඉන්නවා. இப்பொழுது இந்த தாய் மிகவும் சந்தோஷத்தோடு கூட God இருக்கிறார். is happy now. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ තම සිය පවුල වටා ආරක්ෂක වලල්ලක් දාලා තිනවා. ගහන්න ஏனென்றால் පුඩියක්. எங்களுடைய குடும்பத்தை சுற்றிலும் தேவன் அவருடைய பாதுகாப்பு வளையத்தை போட்டிருக்கிறபடியால் මේ සැනසරේ මට කතා කරනවා. நான் அடிக்கடி இவர் மத்தியிலே நான் பேசுவேன். මේ ගිය කවදා බර්ත්ඩේ එක තිබ්බේ? 13 වෙනිදා බර්ත්ඩේ එක තිබුණා. இவருடைய 13ஆம் தேதி இவருடைய பிறந்த தினம் இருந்தது. She had the birthday on 13th. මට කතා කරලා කිව්වා පාස්ටර් මට මේ පවුන් 3ක චේන් එකක් හම්බුණා කියලා. ගහන්න අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට. அவர் இடத்திலே கால் பண்ணி சொன்னார், பாஸ்டர் எனக்கு இப்படியான ஒரு காரியம் கிடைத்தது என்று சொல்லி. පෙම්වතුන්ගේ දිනිය තිබුණා. පෙම්වතුන්ගේ දිනිය පෙබරවාරි. காதலர்கள் தினம் இருந்தது. Valentine's Day, on Valentine's Day. එයා කතා කරලා කිව්වා පාස්ටර් මට මොනවද ඒක අල්ලලා තිනවා කිව්වේ? මොනවද සිත? දියමන්ති. දියමන්ති අල්ලපු ලොකු වලල්ලක් පවුන් කීයද ඒක? පවුන් දෙකමාරක දියමන්ති අල්ලපු වලල්ලක් මට ලැබුණා කියලා. அதற்கு பின்பதாக பவுன் 2 பெருமதி நிறைந்த ஒரு இரத்தின கற்கள் பதிக்கப்பட்ட மோதிரம் எனக்கு கிடைக்கப்பட்டது. ඇයට The gold bangle. ඇයට විවාහ වෙන්න එයාට ගොඩාක් ආදරය කරන පෙම්වතෙක් ඇයට ඉන්නවා. ගහන්න පුඩියක්. அவருக்கு திருமணம் முடிப்பதற்கான சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை துணையை அவருக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. She ඇයට has a fiancé now. ඔහුට ඒ රටේ කම්පැනි ගොඩක් තියෙනවා. அங்கே அந்த மகளுக்கு அந்த நாட்டிலே அநேக கம்பெனி இருக்கிறது. That පෙම්වතුන් girl has a දවසේදී lot of business at that time. පෙම්වතුන්ගේ දවසේදී එයා සතු කම්පැනි දෙකක් මේ සහෝදරියගේ දුවගේ නමට ලිව්වා. ගහන්න පුඩියක්. அங்கே காதலர்கள் தினத்திலே அந்த நபர் அந்த மகளுடைய பேரிலே இரண்டு கம்பெனிகளை அவருடைய பேரிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார். Valentine's Day, two businesses was registered එතකොට under her name. ඒ දුව අහලා තිනවා අපි දෙන්න විවාහ වෙන්නේ නැතුව ඇයි ඔයාගේ කම්පැනි
මගේ නමට ලියන්න කියලා. அப்ப அந்த மகள் கேட்டாலாம், ஏன் நாங்கள் திருமணம் முடிக்காமலே எனக்கு இந்த கம்பெனி ரெண்டே என்னுடைய பேர்ல எழுதுனீங்கன்னு சொல்லி. She had asked him, without marriage, why have you registered your business under my name? එතකොට ඔහු කිව්ල තිනවා මම මගේ භාර්යාව විදිහට මම ඔයාව පිළි අරගෙන ඉවරයි. ඔයාට මම ගොඩාක් ආදරේ කියලා. அப்ப அந்த நபர் சொன்னாராம், நான் உன்னை என்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு முடிந்து விட்டது. ගහමුද ප්‍රිය ස්වාමීන් He වහන්සේ. had told that I am admitting you as my wife. මගේ ජීවිතය මගදී නතර වුණොත් ඔයාට දෙයක් තිබෙන්න ඕනේ කියලා කියලා තිනවා. என்னுடைய வாழ்க்கை பாதியிலே முடிந்து போகிற சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏதாகிலும் ஒரு காரியம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக My மாத்திரமே life would சொன்னார். stop halfway, you would have something. එහෙනම් ඇයට සැබෑ ආදරයකුත් ලැබිලා තිනවා. அதனால் அவருக்கு உண்மையான ஒரு அன்பும் அங்கே She had கிடைத்திருக்கிறது. received a real love. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මේ පවුල ඉහලින් මෙහෙවන පවුල බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. அதனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த குடும்பம் மிகவும் ஒரு நல்லதொரு குடும்பம் என்று சொல்லி. So this ඒකට family is ඒට දෙවියන් වහන්සේගේ මිහිකරුවා විදිහට මට මදහත් කාර්කමක් කරන්න මේ පවුල මගේ අතට දෙන්න වහන්සේ බාර දුන්නා. அதற்கு இவர்களுக்கு ஒரு வழிநடத்துனராக தேவன் என்னை வழிநடத்தியபடியால் நான் தேவனுக்கு நன்றி God has given செலுத்துகிறேன். me this family to take දෙවියන් God's way. වහන්සේට ස්තුති වේවා. தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. අපි be to God. මේ මවගෙන් වචන ටිකක් අසමු. நாங்கள் இந்த தாயாரிடத்திலே சில Let's வார்த்தைகளை hear some word கேட்போம். from this mother. දෙවියන් වහන්සේට පළමුවම ගොඩාක් ස්තුති කරනවා. පළමුවෙන්ම පාස්ටර් සංජීව වගේ පාස්ටර් කෙනෙක් මට මුණ ගැස්සුවට මම ගොඩාක් ස්තුති කරනවා දෙවියන් වහන්සේට. ඒ පාස්ටර් සංජීව හිටපු නිසා තමයි අද මගේ දරුවා ජීවිතුන් අතර ඉන්නේ. අතමලට. පාර්ථ සංජීව තුල දෙවියන් වහන්සේ සිටියා. ආමෙන්. පාර්ථ සංජීව තුල දෙවියන් වහන්සේ හිටියා. මා තුලින් මේ සහෝදරිය ජේසුස් වහන්සේව දැක්කා. ආමෙන්. ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. මොකද ඒ ශ්‍රාන්ති කියනවා යමෙක් මා දහන්නේ නම් නුඹ තුලින් තවත් කෙනෙක් මාව දකින්නට ඕනේ කියලා ගහන්න අපිට ස්වාමීන් වහන්සේට. ස්වාමීන් වහන්සේට ගොඩාක් ස්තුති කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මගේ දරුවගේ කුඩා මොලේ ගෙඩිය තිබුණේ කණෙන් ලේ ආවේ කුඩා මොලේ ගෙඩියක් තිබුණ නිසායි. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ වෛද්‍යවරුත් නැති වෙලාවක් එක අපිට සල්ලිත් නැති වෙලාවක් කොයි විදිහට ගෙන්නන්නද කියලා මට හිතා ගන්න බැරි වෙච්ච මොහොතක් මට පාස්ටර් සංජීව උදව් කරේ. එතකොට මට කිව්වේ මේ ගෙන්නන්න ඕමනාවක් නැහැ. ස්වර්ගයෙන් කෙනෙක්ව පත් කරනවා මේවට විදන් කරන්න කිව්වා. ආමෙන්. ස්වර්ගයෙන් කෙනෙක් පත් කරනවා වේදනා කරන්න මම යාඥා කළා. මගේ දණි පොළොව මත තැබුවා. ආමෙන්. මම දැන් ස්වර්ග දිගු කළා. මම ඉල්ලුවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ උන්වහන්සේ කියන ඔබ ඉල්ලාපල්ලා දෙනු ලබන්නේය. පොළොවෙන් යමක් නුඹ බඳින්නේද ස්වර්ගෙ බඳින්නේය. පොළොවේ යමක් ලෙහන්නේද ස්වර්ගෙ ලෙහන්නේය. මම ඒ නුඹට දෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා. එහෙනම් අපි උන්වහන්සේගේ වචනයට එකගව ජීවත් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න. ඉතින් තාම ලංකාවට දුව ආවේ නැහැ. එයාට දැන් ව්‍යාපාර දිගක හිමිලා තියෙනවා. රත්තරන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මුත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ නැහැ. දැන් හොඳ තත්ත්වයක දුව එහි ජීවත් වෙනවා. දෙමෝපිය දෙන්නටත් උදව් කරමින් ඒ වගේ සභාවට උදව් කරමින් පාස්ටර් සංජීවට නිතරම කතා කරමින් එයාට කරන්න පුළුවන් උපරිම විදියට උදව් කරනවා සභාවට. දෙවියන්ට ස්තුතියි වගේ. ආමෙන්. දෙවියන්ට ස්තුති වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ආමෙන්. අපි ගමුද අපිට ස්වාමීන් වහන්සේට.